لهولێرێ پایتەختە هەرێما کوردستانی یەکیتیە خوێندەوان و جوانên دیموکراتیک کوردستانی ڕۆژاوا ئاهەنگێک هەڤناسیە ji bo خوێندەکارên Rojavayê Kurdistanê yên ku îsal li zankoyên herêma Kurdistanê hatin qebûlkirin li darxist. بناوی وکیل یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتیک کوردستان روجاوا ما خواست اوی آهنگانا که دارخن بونی و خوندوانی ما کوبری دم کاتون ورگتن 106 طالب چا ما آریکاری کرد بو ورگتنا وانا که ام بردوام بد خدمت اواد و آریکاری وانا که ده چالاکی مانا عملوا خودی در کفن هر وها لجنا قبول ایگو آریکار بو پشتوان مجمره ورگتنا و قطبیانا که چلاین حکومی و وزارت خونی بالا بو چ انجمن وزیران بو ما کو زرخ کی پیشکشی جناب واکر و سپاسیک جواره هر وها بونی بردوام بو آریکاری جبو و خوندوانم ای روجاوای کوردستان دوی آهنگده برپرسین خواندنین هرما کوردستان آمده بون کج آلیه کیتی خواندوانان و هاتن خلات کرن جالی خواه اوان جی تکزیل سر بردوان بونا پروژین خواندنه جبو خواندکارن روجاوای کوردستان کرن. از بیشم و نزدیک 12 ساله ورگرتنا وان یا بردوامه سالانه ملجنه که وزارت الانجمن وزیران و وزارت خیندن بالا وزارت پرورده و که ام او داخازی تین دفمه ام سورد بکنو ام بشین زیادترین رجع ور بگیرین لقطابیت مید کردستان روجاوا 12 ساله ورگرتنا وان زانینگیت کردستان بردوام او پروژه زیادتر مهی پروژه و ام بشین ماستر و دکترای ور بگیرین چون حتی تازه طلاب قطابیت مید کردستان روجاوا نشانه ماستر و دکترای بخینین ام محاولت کن گل وزارت التعلیم عالی بشین سیستمی که ببینه پروسه او پروسه یا ماستر و دکترای بردوام بکن. آهنگ ده خوندکارین روجاوای کوردستانی گوپرانیاوان کسین کو ایسال هاتین قبول کرن آمده بون گو تیده دیلان و ستران هاتن پیشکش کرن. سال هاتم قبول كرم ناف تصدوا شستو يك طالبي ده هاتم قبول كرم بريا يكتيا خوندكاري روش آوا وام زحمتي نابيني بس شك اسماني كردي المزحمته بس اكيد اكاريا متكن مساعده متكن بس قالك اسباسيا حكومه هرما كردستان واكيد يكتيا خوندكاري روش آوا اسباسيا قالك منظمات سبار جدكم مساعده مادي معنوي مساعده بطلباتكم. ji sala 2004 tanaha hikûmeta Herêma Kurdistanê xwendekarên Rojavayê Kurdistanê li zankoyên herêmê qebîl dikin û hejmara xwendekarên ku îsal li zankoyên Herêma Kurdistanê hatin qebîl kirin 263 xwendekar bûn. Helepçe Saedûn, ARK.